Hamas in Israel han beya changa ni som na karmasa tho chan ni October ni som paruka London TV channel lian Sky News TV in Israel ambassador to UK zipi khoto valley an kom na mizo chongin kan ngai thla in kan clear howang Amasa berin tukin hian Israel atangin eng thu thar nge iron ken min han hril ta che ti in angkhorin Israel ambassador hi thu soina hun na pe a in riat angin Hamas ho chau chua le bultran in do na ani som ni kan mang me kan ni a October ni saria Hamas ho che dan rong tak le rap thak tak khan Israel mi puitam tak a thongin an ril ru a hliama chung ko tam tak ti chiat le ti chimia om kan hmuwa nu le pa te mit mu lai nge in an fa te tha in an oma nausen te poka hlum man nia an lu te lak ani me chenau pai lai te soisa in tleirol le thalai te an pong suala chung an nun ron na zo zai chu khothlang ram swai tu te ta na ngoi renga thlir liam mai chi ani to lo Israeli civilian poisoi lo te chunga chu tianga Hamas ho chet na harap thak le rong tak chu khothlang ram tangrual ten a chan na an pek a trula kan huangin tuna US President Biden British Prime Minister Sunak le khothlang ram swai tu zong ten Israel min tranin keimani in hum him tura dikna kan nei te min pompui veka tin heng thil rap thak tak hi London a emo Manchester emo a te thleng ve ta ang se British Prime Minister in British Army hi ngoi rengin a om tir thei bik lovang tin ambassador Khotovelin Israel in Hamas te beitura dikna le mo phurna an nei thu asoya chuta angkhorin Gaza mi puite mang an na mishing an ni anga an chanvo te po chang thei lova na sataka an mang an na te hi engtin ngei thlir vele ti in azot zuya Gaza chu tiang har sat na chu om lo ti in ambassador hian a chang azot tu nu halalung oi mel lo em awangin ambassador Khotoveli hian Israel mi puite himna chungchang amo phurtu chu Israel ani ang bokin Palestinian te himna chungchang amo phurtu chu Hamas an ni Hamas ho hian khovel ram sang atanga tan puin han mu te mang kholovin an mi puite ta na mang lovin le hnuai kong siamnan le rocket siamnan te an manga an thil tum lian ber le pui ber chu judami poisoi lo te anin chunga hliam le ti nat ani chuwangin tun hi Hamas in Israel mi poisoi lo te an tha khovel tran puina sum man mu te an man kholo zong man an rut let ve hun ani a chuta chuan an mi te mun him lam pana in sa seng tur dangin ti hian in phen na na man an tum ta thung ani hi Israel chuan khovel huwa pol sang te tho puin Gaza Palestinian civilian te sahim na tur ngai tu puin Gaza chimlama anin sa seng theinan hun kan pe a vanduai thak takin Gaza nena kanin rina bul khuwa a Israel mi cheng tele an fa te ero chuan mun him lam pan tura hriat tir na andong masalova hriat tir lok na eng ma dong lovin an khumlai zola tha le ran ang maya tal anni keini chuan civilian te nilovin military target chau kan target a tin khovel ram rang in zom khom te po hi Hamasin an miruk bole shen be te chuazalen vek an ni theina na min support turin kan du bok Hamasin an shen be te zinga hian British khwale tui te po an tela British me chetlei rol pahni unaw kumsom pathum mi le kumsom paruk mi an nu Hamas hovin an ka hlum nuwa an unawa Gaza an suai thu nimin mai khan phone call in mi pakhatin min ron hril ti in asoi chun zoma chuta angkhar ranin rolin Gaza mi puite ta na mang an na humanitarian crisis lian tak a thleng nge yani ti tilang theitu thalak te tukin khan kan hmu a aron tinon le a zona pakhat ka zot let veng che nu ini em ti in Israel ambassador hian TV angkhor chu nu ani le ni lo azot le ta angkhorin nu ani thu a soi nu in ani chuan imit hmuwa nge i mai ma nge i fa te tha in om se
ti chuan in ram sarkar chuan chu tiang tual that tu rap thlak te sahim na chu ngai poimo in lo ngak lok ro u kan mel ma te kan han veng him ma sa photanga chumi hnuah kan no pangte hne na ven himna kan pe ve ang tita se engangin nge ingayang ifa te chu mel ma te himna a in prime minister in angai poimo ma sa jok turani ti in Israel prime minister in Palestinian te sahim na aya Israel no pangte sahim na tur angai poimo ma sak jok thu fia takin na shil ma se chumi hnu po hian angkhor hian angai te bokin Gaza a humanitarian crisis lian tak a thleng nge yani ti tilang thei thalak te tukina kan hu chuai chuaya aron tinon le a Hamas ho dem ro engwangin nge khatiang tual thana rap thlak tak kha Israel an ron tran tia Israel ambassador in nazo le tin angkhor hian humanitarian crisis a thleng nge yani ti chu ipommo ti in alo pot chata chu tiang engma omlo ka ti to kha tia ambassador in a chanin ani le Gaza hian eng thil nge thleng mek a ti in angkhor hian azot non le a ambassador khotor velin Gaza hian in do na ha thleng mek chu in do na chu Israel mi poisoi lo te chunga Hamas fir fiak ho chet na harap thak le rong takina a thlen le a chou chua ania chu khovelin na hmuvek tia soila in Gaza poisoi lo civilian te chungchang hi ti in angkhor lo in rol le a ngai tharo kan ril fiang che tuna ISIS ai po arong zokin Hamas ho hi Israel laka an che ania America le athurwal pui sipaiten ISIS laka be pui an thlak lai khan anin kara civil mi nuai khat chuang zet ka hlumpal an nivesin Israel chuan tuna chung chupumpel kan tum meka riat tir na te chua in Gaza mi pui te hi mun him lama in suan chuak turin kan ril thlap hetiang hian kho thlang ram sipai tu te ma in nan ti ve ngai lova sipai dang zong a in Israel sipai te hi heng konga hian an thazok tin Israel sipai ten Gaza civilian te sahim na tur an ngai tua pui thu ambassador hote veli hian asoya asoi chun zom zel don la in angkhor hian sipai tangte a in Israel sipai te an thazok mo ti in alo zota hote veli in o thazok ke hati in angkhor hian ani le chu ti ni si October ni sari khan khonge in sipai te chu an oma ti in azota ambassador hote veli nge nga chun kher mai thok po lahman mumal manglovin khamini khan Israel mi puite kan veng him zo lova chuwang tak chuan tuna Hamas ho hi kan ram ria om to lo tura kan siam mangai ta reng ani kumtam takal ta chung khan Palestinian mi puite hi mirin ngam le rin tla ka chua tumin an chunga rin na te po nga kan tum na saviawa kan kho pui chunga te na an tho phal sakin malam huna in kung kai na thazok kan nei theinan theitop kan chua ma se ti hian tu na kan mi te tam tak kan chan ta ni hi ti in a changa chu nga soi lai chuan ang khor hian athu soi lo po cha atum na sa hle hoto velin tho kalak zeu chungin ang khor hian nangai te bokin Gaza a mishingin nan mamo antlak chama wanga har satna humanitarian crisis om lo thu isaya Gaza mi cheng te hi mishing anga in ngai lo ti na em ni ti in alo zot le ngal chata nilo an mani zo khian mole juda te ran ang maya chua jok chule no sen taksa chandara shuya tron khom te no te hal hlum te ran ai po anwai nung zo kina sin kan mi te an chua na jihovin juda te min enda nang chi akha ni tia hote veli na soilain ani le chung thila chuan Gaza civilian te hi amo phurtu an ni em ti in angkhor hian na zot le ngala amo phurtu chu Hamas an ni tia ambassador in na chanin ni chi e Hamas ho thil ti awanga Gaza pumpui na tuar hi enge omzia ti in Israel dem ti hriat takin angkhor hian na zot chun zoma chu ta po chuan amo phurtu chu Hamas ho thowan ni achan chu an mi te sahim na pana in sa seng tur dang tu chu Hamas ho hian ni a
South Gaza sahim na zong tura Israel sipai ten an hril lom chung po in an oi lovani kasoi to angin ramsang sang sipai tang rualin ISIS an beina civilian nuai khatla in an thi pha tin in ram history Nazi sipai te anin surrender theina na in sipai ten German khopui an be thu te phei kha chu soi chua kher po tul ka tilo khang tho khatu na Israelin kan ma chon me khiania Al-Qaeda le ISIS te ang chia fir fiak pol nun rong le rap thak nuai bo turin man kum loka khotlang ram tang rual te ang khan ma kan la ve ani hi ISIS omlo na khovel anwam jok ang chia in Hamas omlo na khovel chu khovel thajok le nuam jok daya achang do na ni tin ambassador Khoteveli na chang asoi zo chian ma in ang khor hian Gaza runin tumchung chang hi tiin alo zot chun zom le a cholpo cholman lovin ambassador hian Hamas ho thil ti theina zong kan ti chevek do na khovel ram sang in an tranpui na sum le pai te manga Gaza khopui hnuaya le hnuai khopui an siam te an tranpui na don Palestinian mi puite chom dol na mang lova Israel mi puite thlamuanga an mut theilo na tur ringota ral thuam an le khom zong te hi kan nuai chimit vek don cholkar kalta chung ringot khan Israel khopui chunga te rocket sang ruk chuang an ron kap lu ta nia heng thil zong hi tu na chuan ti top ani to dona Israel rocket ron ka lu theina le Gaza khopui chunga ro rel na hi an kuta kanom tir to lawang ti in na chang zui chuta ang khor hian ne na chu eng tiangin nge halan chuang tin azot zoma Israel chimlama kho pakhat ami cheng zong atanga za somriat don lai tun tuma Hamas hovin an suat mang vek le a then Gaza an suai bota khua a papakhatin katuk vera tang hian tuipui thlir ka du ani ati ka sia a atuk vera tang chuan boruak ral muang le dam diai mu adua aram ria fir fia kho in kul reng chu mu adu to lovani ne na kan chan huna thilom dan tur chu tiang chu ani to anga kan ram ria fir fiak pol anin kul reng to lovang ti in ambassador Khoteveli na chang chumi omzia chu Israelin Gaza obdon ti na ani mayem ti in ang khorihan alo zot chun zom le nga la Gaza oplam ka soilo sang ni panga atangin Gaza kan suasan felvek to a oplepo kan tum san lo ma se Gaza ro rel tu chu tu po ni se mi fir fiak pakhat po nungdamin akuta kan hutchia don lova Israel mi puite be thei turin chakna pakhat ma kan hutchia thei to lo kan mi te hian boruak ral muanga oman du to ani ti na changa soi chun zom zela tum la yin ang khor hian Gaza thunun in tumani ber chu aron tia ambassadorin mi puiten muan na han du to ti bokin na chang le in thin lunga mi puiten hun an chang ve tak meu mo ti in ngei omang reng takin ang khor hian a zot chun zom le nga la tuna hian in do na muala kanom me kania Hamas ho hian school le hospital le civil mi te chen na mun na tang te a rocket an ron ka chua renga wang le chung huna te chuan an ral thua man che khoma wangin he in do na hi Israel tan abuai thakin film khurangai na sa le a ma se Hamas ho hi kan ne a kan ti chimi nge yan ngai si ti in ambassador Khoteveli na changa asoi tumanga soi zo ma in ang khor lowin rol le in rorel tu nei lova Gaza hi omtira intana mun ruak siam mintum ti na ala ni thovem ti in ahma zo to nuang tho azot non le a chu tiang tum na chu eng ma om lo in than an ne ya rorel tu ma sa pielo an tlakin Hamasin an kuta rorel na an langal chat khania mun ruak eng ma om ngai lo tu na ero hi chuan kan ram ria fir fiak pol an parvul zel ani chuan kan no pangte thlamuanga anom the ngai don lo awangin Gaza hi kan then fai angaya chumi thuwa chuan Israel mi pui zong hi kan in lungrualin kan ngai dan na thu mun vek in foreign secretary James Cleverly an Israel mi puite min tor pui ani ti lantir turin Israel haron tlo a
ani chu ka han troi om nu in tuna London kan ron thleng fel le chi ania kan ram mi puite ril ru ka han hria in ka han hu chiang hle Israel chim lam tlo kan nia in tam taka chuan tun thleng hian an pindan chunga thisen hmu tur ala om tun ma in hetiang ma thale sual in kara in do na rap thak hi kan la tok ngai lova chu wangin he in do na hi kan hne nge yangai ti kan pom tlang vek nausen hum him tum tu le ran ang maya rong taka that tu te in do na hania Israel nu le pa ten anin hum him na pindana no pangte ven him tuma an be dan le Hamas hovin rong taka nausen thlenga thata an lu an lak thu te kan hria in chung thalak thleng chuan mi puin kan hmu vek ani a chu wangin he in do na hi chu tiang khopa thale sual in kara in do na chiang chu ani ti alang fi a tu tan ma rin hlel rual ani lo ti in Israel sipain Gaza an be chan chu an thu nei na chu sak an tum wang ni lova Israel civilian te chunga rong taka che thei to lo tura Hamas ho siam an du wang zo kani ti chiang takin Israel ambassador hian a soi Hamas ho ti chimia nuai bo vekin tumania Gaza ommek Hamas ho tu pa Ismail Hania te ho chunga hian eng thil nge thlenganga antan thu cha du te ineyem ti in mimal ming soilan tir tumin ang khor hian a doi kwal vela Hamas ho firfia ka an chet na in nam hnoile in rol zong zong ti hlum turan ni tia kan prime minister le IDF chief of staff ten thu chua an siam hian engkim matifia in ka hria ti in Israel ambassador in a chang let chungzinga chuan Ismail Hania chu in tel ti na ni mo ti in ang khorin na zot chun zoma an ming lis ka pedon lo che a ai nam hnoi zong zong ti hian a fia mai firfia ka chet na in rol zong zong ten aman an pek ve hun ani to ti in ambassador khote velina chang Ismail ming chu atelem ti in ang khor hian a zot non le trala khoto velin Kamel hian IDF chief of staff mel ang emni enge chu zo na chu min zo non fova ti in a zot leta ang tilove mase voin hian Israel sarkar ayo tu inia ishiat karinga ka zot che ni ti in ang khorain soifia chuta ambassador khote velin kan thil tum ka hril che nga yani kan sipai te che dan tur le an ruang man na nei te ka soi chuak lovanga Israel a poisoi lo no pangte an ron tha theina tur thil reng reng Gaza hian kan zuwa don lo ti ero chiang takin ka soi du October ni sharia thil thleng kha khovel pumin a hria in mitinin kan hmu veka kha poi khoi na rong tak khan Israel nu le pa te zan mu hil theilovin min siam ke ngei po nu kania ka fa te an muthil lo le engtin nge an om ti te she turin zana voi thum te an khuma ka en angaya mi firfiak ho kan bedroom an lu ta rong taka kan fa te an that kan mu khan Israel nu le pa te min tina in min ti chomol zo vekani ti in Gaza Hamas ho ral thuam le an mun ma ti chiat sak vek an tum thu chiang takin asoi non le President Biden an Palestine state din na tur kong alain hon chun zom reng thu asoi hi enge in ngai dan ti in ang khorin azot chun zoma Hamas ho do tura Israelin dikna le mo phurna kan nei thu te po President Biden hian na pom mani ti ka soitel du tin tun hi nakin huna thil lo thleng tur chin fel tuma be hun le ngai tua hun nala ni lova himdama kanom masak photanga ya kan no pangte kan ven himan ngai Gaza Palestinian te mai ni lo West Bank lama om Palestinian te po hian atam zok chuan Hamas hi an la thlop tlata Hamas ho lalna ang mai Palestine state piantir le hi Israel chuan kan du lo ti in ambassador in a chang ani chuan two state solution chu kalpui thei ani ri lo ti na ni mo ti in ang khorin na zot le a tuna kan chin fel tur le kan bo zui tur thil lom chun chu Israel no pangte him na chawani German sipai ten Western Europe ram zong an be an do lai khan
nang ni po in Germany ne na in rem na siam phet in tumbik lo kha chung chu tu na kan din mun hi ani ve chia in shwai tu ma sa Winston Churchill te khangai tu te German laka Europe ram zong zong anin pek vek po in ani chuan kanin pe ve tu ran ni lova heng swal na sipai te hi kan dovin kan hne ngei jok tu rani chumi hnuwa muan na thu le in rem na thu kan soi thei chawang ti in German sipai te adova a hne ta kha ania chumi ma a Chamberlain an Hitler in rem na siam puya tum dan le a hlo cham dan te kha kan hrevek boka in shwai tu masa Prime Minister Chamberlain le Churchill te chanchina tang hian achang chuan swal na sipai te hi adova kan dolet ngei le kan hne ngei angai changa om ti chiang takin alang chuwang chuan tuna po hian swal na sipai te kan dova kan hne ngei anga ya America in chu a hriat chian ema wangin na satakin min thlop zia alantira British po in chu hria in kong tin renga min thlop tlatani tin Israel ambassador to UK hian an hun ton mek chu Palestinian te ma khua tur ngai tua hun nilova Israel no pang te him na ngai tua hun ani jok thu le mel ma fir fiak nun rong te rem na zon pui hun nilova ne ngei tura na sataka do hun nani jok zia entir na thatak pe in fia takin na soya akom tunu po ahmin ve ta hia lin na rin rum ma se ala min chia lo ani mel nu ka ni le ni lo khamin zota nang pon nui ni thui soi lang boka Gaza nu ho te tan tu kin hian enge soi du i nei le tin azona nung ber tur Gaza mi pui te thlawang ho tak chungin azot le rama Gaza nu ho ne na chuan hei ka cha du in himna tur ngai poi mo ula Hamas ho thu chua ngai thlovin chimlam pan ro u chuta chuan in hum him na a om nu ka ni angin nu te tho ne na hei ka soyani no sen ril ru thiang hlim te rong taka tha chimi vek du tu te lama tang su tun hi helai bial Middle East nu ho zong ten tang ruala Hamas kan du lo thu kan au chua pui na tur hun nani Israel no pang antina ang thovin in no pang tele nang ma ni ngei po Hamas ho hian nat na le she om na an thlen mek che u ani sia tin Gaza nu ho te tan Israel ambassador GP Khoteveli hian thu wa cha ti chuan anin kom na ti to pani